Nibega mutegeri nontu bwa kwithirwo gwatanirite na bahutukire nteto cia weru thaa ithatu. Na kinteto cha kuriaria ni ati mutoma muchina Nairobi no raitie thirikari umwitikiria na kumwabara cha kurita ngwe yawe irathiagia juice na kinya yogurt ya kimera kia miraa. Muntu ujo uria wekete ngugi iji yawe mushijwa Nairobi no rete utethio bwa kugwata barua cia kurita ngugi iji iria we akuga tegi utate na watho. Boniface Mongera ni ariongerete mu biashara ujo na ari na nteto eje nkuruki. Mutegeri Oro TV urathugane kimera getu kira ginkuma kia miraa no kithondeke sonda, yogurt, bigiji, juice na kinya nchobi. Kirere una ndinko rugana rwa Kevin Thiga, Mukario Thika na Graduate University JKUAT urothithite magegania gukurukira kimera kiki. Nimekuthiri university mwaka 2015 na gutumira ume bwabo kithomo kira rathomera kia food science. Kevin na gututaria rugendo rwawe rwa kuthondeka bya kunywa bibi. Kwa majina naitwa Kevin Thiga. Mimi ni mtafiti na utafiti wangu katika miraa. Okay, hii kazi ya miraa ilianza in the year 2014. Ndo nilianza utafiti katika miraa in the aim of value addition. Na ilikuwa baada ya kuona kwamba wakulima wetu wa miraa kule Meru wanateseka sana. This was after kulikuwa na a ban kule katika soko yetu ya Ulaya, na pia kulikuwa na shida katika soko zingine zetu kama kule Somali jua vita ya Al-Shabaab. Kwa hivyo nikaona shida ya miraa iko katika it is only in the presentation. Kwa hivyo tukibadili vile tunakuletea miraa itatupa pesa zaidi na tutaweza kupata soko zetu zitaweza kupanuka na pia zitakuwa mingi. Ale wenda kumenya ki Kelvin athondekete bya kunywa bibi gitumikia ikinene ikugurwo kwawe gutigira kimera kiki antu banthe guru cia shonko bakwendera gitumira amwa kwethurika aringiro marufuku. Bunge ni ati kwenda nchongi cia mira ithukanga maigo nontu bokara beta kuna. Our intention ya utafiti na kutengeneza value added products kutoka kwa miraa ni kuwachisha vijana kutotafuna matawi. You find that it is not presentable. Watu wengi hawapendi. Kwa hivyo tungetaka kutengenezea bidhaa ambayo utazidi kuburudika na uzuri wa miraa bila kutafuna matawi. Yes. Unapotafuna hiyo matawi inaharibu meno. Kevin ena imani nene thugano riria weri na nkanya rigatuma antu abaingi bethro bakiona ngugi gukurukira industry yake etho erugura amona kinya andi ba miraa bethro bakiara miunda yao nkuruki nontu akugitanga miti jora bamwe bambirite kuthithia. Tutakapo faulu na tuwe na all the licenses na vyeti vyote kutoka kwa serikali, the needed ones, the required ones, tutafungua kiwanda pale Meru na miraa yetu tutakuwa tunaitengenezea pale into various products tuuze hapa Kenya, na si hapa Kenya peke yake. Kuna soko kubwa sana kule Somali, Ethiopia pia. Tukiangalia pia ngambo mahali kama Yemen, soko ni kubwa sana pale. Also in these Arab countries we have a very big untapped market there. Kukurukira wetekyo bwantu bamwe ati miraa ikimera kethro kina mbugita Kevin nyume kuthondeka into bibya kunywa netro fizi ne chemeru na kuthogo kiando miraa na embu na kuthogo kiando muguka na bonde bethro bemwitikiria. Ojabo butingani Kevin ashokere tobishi ne shege kundi kira kirogana ndawa shambogita ja nthiguru na jakyo na kanda na kinyabo bethro bemwitikiria. Mwankera unande nyungwa Kelvin romerete anto amwe. Kikundi ya KEBS kira gitigera into byonthe biri arari ikyo kyo muthiuru ngegete mwaro tharo kinyinto bibya etho kone jago tutariria. A few months ago Senator wetu wa Meru Mheshimiwa Kiraitu Morongi aliweza kunipeleka mbele ya task force na report na pia some of these products. Nikafanya presentation pale. Now the reception was positive
Kwa hivyo tunangoja ripoti yao kwa hamu na gamu ndio tuweze kujua our fate, the next step from here. Kelvin ura wina uthio bwa witikio na cokete aromba antu babethe bara kung'ang'ana kuthithia uturo bwao bakwa moyo mwanka batigire bagutobora. Okay, pendekezo langu kwa wengine Imeru wenye wangekuwa na brilliant ideas that can help the society and our community ni kwamba keep on pushing. Wahenga walisema ukiona vielea vimeundwa. In English ni nothing is served on a silver platter. So keep pushing and do what you do. Ingugira Kevin thikethire twathithitie kuma mwaka 2014 na gintu kiria kimurigiritie ibarugeje caps into byobe mbakuthira bya kinya marketine. Inkiripotera Uru TV kwa Mheshimiwa Nairobi, Peter Boniface Mongera. Monini wa kamishna wa kaunti ya Isiolo Mohamed Mwachaunga ne yakanitia siasa kwetithia na mbere micemanio ya utuko mathaine jogoro nikiria kuga ni wagibogaria. Mwachaunga na ugite ibongerete ukare gutigira gutikinya cha bageti kirwa guchochera kire micemanio taura mwandiki otwa ndeto kwa makinywa gutwira. Micemanio tuku ya gisiasa etithithwa kairi Isiolo ejete miario yakwa ni miario ya Mohamed Mwachaunga urarungamirite rwangiro ukari Isiolo County ni ontu ba manto jegi ukari antere uche Isiolo County mono kagitaka kasiasa. Na kuna mikutano aina nyingi, lakini mikutano ya kisiasa usiku hatuwezi kukubali, lakini kama ni jamii mikutano kwa nyumbani hiyo si tatizo. Mwachaunga augite atibe na mutaratara joko chunkwa na siasa bara kwithira bakibangana ya kujera ndoa no hindi ta kuri musiasa odithite oju ni njira ya kurigiria onto jabubu gukarika. Tuapige ripoti police station kwa OCS akisema kwamba kesho niko na mkutano, kesho kutano. Inatakana siku 3 kabla mtu atoe taarifa ili aweze kupatiwa usalama wa kutosha, ulinzi wa kutosha. Mwachaunga akwara ya nteto iji kiri kigomano kyathiri kire kuthithitwe ntere uche Isiolo araba kugwatanirite na ikundi mwanya baraba kuthomithia wanjirire chumba kureta ndoa amwe na kuthomithia njira cha kurigiria ndoa. Anthony Aweru TV Mbita Kome Kinywa. Mwana wa borithi kaunti ya Laikipia Mark Leleruk na kwathethanĩtie akũrũba kaunti ya Samburu amona Laikipia gutigira ne bakunje there katikati kandoro juisi jire igitare kwina thina tithirite igita na mbere na muno cia rethi. Leleruk ethiritwo akeja na mauritani kire arethi banterese Laikipia North barabari mwankene iri njira imwe ya gwika ukaria ta uria mwandiki wetu wa Nteto Sharon Konge agutumenyithia. Ekari a kaunti ya Embu umuthi ni magunikire ni kuvua mataro mamana ni mawakiri 8 aria maratunganite mweno cukuru ya Kihumbu iria e Carolina. Muvango uyu ni wamukirwo wega ni andu engi kuona andu maumire kundu na kundu kaunti yonthe ya wagibokera bukeneraga kaunti ya Laikipia. Commissioner Borisi Mark Leleruk ameta gutimana na kuru kuma kaunti cia Laikipia na Samburu na bakaranthe bari urabo magucokia there kaunti ne ijijire. Musemani Jojo joma gweta na mbele kanisa moya Catholic arabo mbira gutirimana na kuaraniria. Tumekuwa hapa kwa siku 2 kwa mkutano ya Warani, na hii ni jambo ambalo tumeanza miezi 3 iliyopita, na tulianza kwa wazee mwanzo, na wazee waliweza kujumuika pamoja kwa mikutano. Kutoka kwa mikutano ya vijiji waliweza kuchagua wale ambao wanajiunga na kamati ambaye ni joint kati ya Wamasai wa Laikipia na Wasamburu sehemu za Kipsing na Ngarantare. Omba kwira kariba Laikipia na Samburu bombe gutambia there kagitene gaka. Wakati huu tunaona kwamba habari itafika hadi kwa mashinani, na zaidi tunatafuta uhusiano mwema katika jamii ya Wamasai wa Laikipia na Wasamburu, na hasa jamii ya Maa pamoja na ranchers. Akoroba uba kaunti wijere wama kugwera munoni untobu na wama kugabagata mbiatere basoka kaunti neshiao. Tumeanza kuongea na Warani, tumesikizana kwamba amani tutaendelea
kuenda huko kwa maboma, tunaenda kueneza hii amani. Hii maneno yote itaisha na tukae salama. Kutoka hapa hatutakuwa na shida tena, na tumeweza kusikizana kwamba pande yote mbili tutakaa salama. Natoka Garantari nakuja mpaka hapa Isiolo, mkutano ya amani, tuko pamoja kuongea na Orani na Ngwesi na Samburu na Omoa amani. Kethiro nturawithiri kagwatanire soketere kaunti ciao no kagita gakauga. Ngiripotia Wero TV kuma kaunti ya Laikipia, mbetagwa Sharon Nkonge. Tutantere chembu na tethina chemiunda chekinja mona matena yange ara ethirite akiongereka ntere chembu na ndeje ya ringithete mawakiri batandatu kwambiria kwa yana utungata botheri kire antu baria bari na magamba. Wakili baba bariuga antu baria baingi batethagirwo bakimenya uria babatere kuthithia na magamba jao kana ni na babatere gwetarire untu baumira. Rita Mwaniki ni agutumenyithia nkuruki. Kaunti ya Embu umuthi ni magunikire ni kuvua mataro mamana ni mawakiri anana aria maratunganite mweno cukuru ya Kihumbu iria e Carolina. Muvango uyu ni wamukirwo wega ni andu engi kuona andu maumire kundu na kundu kaunti yonthe ya Embu. Amwe aria magunikire ni muvango uyu matingivotire kuthitha gikeno kiao. Mawakiri maria turayana ni matutethia muno, ni matuvingurira njira, matuonire twagirirwa gwika na gutire marithi maraturithia. Na andu engi muno aria mayava kuringana na uria mararia marauga ati engi ao ni matumirite mbeca nyingi muno makithii kwi mawakiri na gutire anje roneka. Wana ringi ni mavotire kuthoma maundu mengi iguru ria haki ciao. Ire na interest ni ndo ndendire kumenya tari uguo mai emfava ari muoyo no nyende kumenya atiriri rights ciakwa ciha kana ground ya in life. The fact that ni demotumia and the new constitution says that as a woman nejagiro gukoro na inheritance. Does the law recognize me whether I'm married kana idiri married? Does the law recognize me? Nigwenda kugia na information hiyo na hote kugia na ugi niguo rucio rwakwa ndikanakorwo na thina ngakorwo ngihota ku make an informed decision na gakorwo ngimenya ati muciari angikehera niguo guthia na mbere ona ukorwo thaici ari oho niguo nyagiriro ona ni ndimutare ndi mwana wake. Wa uguo ni turenda kumenya gitumi kia mawakiri aya gwiciria gutethia andu a kaunti ya Embu na maundu ma kiwatho. Andu aria engi a guku undu wa mbere ni akinyiririe muno mwena ari wa mbia na mativotaga gukinyira mawakiri no gakora ni marata migunda yao na maundu mengi tu rights yao magakorwo matiravota ku claim their rights. Kwoguo ni mbukite na rata akwa na twi mawakiri anana na andu matirariva maukite nigetha mundu agatwira thina wake uria naguo wa kiwatho ni wa mugunda ni wa succession. Amwe ni mundu ringi warivirwe ni mundu na ndeci ni ekatia nake asunwa mbia ndaramenya uria angivota gutetheka riu ni turageria kumatethereria ofisi ria ingivota kumatethereria. Uria urenda gitikia mutongoria wa atumia kaunti ya Embu na nikio urabangite mucemanio aravoya andu aria athomu meyumirie na macoke maturari mao niguo gutethia andu aria mataina uvoti na nigetha andu wetu tue taria twathomeire Carolina tuvote gucenjia rugano rwa Carolina tondu tiga twecenjerie rugano rwetu guti mundu gauma na kuria njao kia tucenjerie tungikara woguo tukirite twe twathomire miaka yo yae na vau vuva turige kumenyerere tura riri gukauma nyu ya vangi kumia nguruki kumia ei na kugwerere wanatetura twe tungikerireria gucoka aria twina varia ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki. Ajeshi ba Kenya ba KDF baria bethirite bakiritaniria ngugi rungu rwa kiama ngwataniro janthe cia Africa kia AMISOM thigurune ya Somalia na ndene bombete gutonya ikarone biere na kuthukangia biama kana bia kiama kiregani na thirikari ya agaidi kia Al-Shabaab nteresia Badhid nteresia Jubaland. Uthokia bo brathirwa ndece guru amwe na ngari ciande gukinyira ikaro bira kilomita 17
kuma Sabira akwena hola wajer kagite ne oko ibatigete bora gal sao mirongo ithatu nomwe na bangi pamatuka na irathirwa. Mutagena kuma kente tune otokuruka ndio geta kurayonto rwaria rango kari na ruona mwene wekuru Florence Kajuju ranwe women rep nora kwethira kiuriete okiona tigitie Jubilee rwarirwe yete nyumeka itakora katikura ku eta kuraya.